A da biste sebi mogli da priuštite recimo ovakav šoping u kome smo upravo bili ili prosto bilo koju drugu potrošnju i to u januaru mesecu koji je najduži i najteži u godini, s obzirom na to da mu prethodi decembar kada su nam troškovi verovatno najveći, možda je dobro rešenje cash kredit i zato smo u Hypo Alpe Adria banci koja ima vrlo zanimljive kredite pa i poklone. O tome nešto kasnije, ali pre toga, Dušane, vi ste optimistični. Banka koja je otvorila i nove ekspoziture i koja u 2012. ulazi onako sa pogledom u budućnost. Hypo banka je definitivno banka koja je u trendu i to pozitivnom trendu. Vrlo ambiciozno smo ušli u 2012. godinu. Otvorili smo 3 nove ekspoziture, završili smo nedeljnu štednje sa najboljim rezultatima do sada i ono što je veoma interesantno za naše potencijalne i već postojeće klijente jeste da ćemo u januaru mesecu uz cash kredite darivati sve klijente koji apliciraju za iste sa vrednim poklonima. Kakvi su pokloni u pitanju koje će dobiti svi koji u januaru mesecu uzmu cash kredit u Hypo Alpe Adria banci? Pa pokloni su veoma interesantni. Znači, ko bude aplicirao u januaru mesecu za iznos kredita od 50 do 250.000 dinara može da računa na jedan MP4 player kao poklon, znači MP4 player preko koga možete da slušate muziku i da gledate videoklipove. Za iznos kredita od 250 do 500.000 dinara poklonit ćemo našim klijentima vredne fotoaparate od 14 megapiksela i naravno za kredite, cash kredite preko 500.000 dinara našim klijentima ćemo poklonjati tablet računare. A koji su uslovi koje nudi Hypo Alpe Adria banka za ove cash kredite u toku januara? Pored toga što će klijenti moći da računaju na jednu fiksnu kamatnu stopu, tačnije rata kredita će biti za sve vreme otplate ista, mogu da računaju na period otplate do 84 meseca i na kamatnu stopu od 19%, što je vrlo interesantno i vrlo konkurentno i ujedno pozivam sve klijente i naše već postojeće i buduće koji su zainteresovani da apliciraju u toku januara za ove kredite.